Binida ng management ng CDC na mabot king 77 billion pesos in mitalang investment king Clark. Ay ng istorya ng Patricia Bumang. Tuklo king 77 billion pesos ing mitalang investments keti king Clark Freeport inyang 2024. Patunay kanu ning sisika na kumpiyansa dareng negosyante king potential ning lugar bilang sentrong pang-ekonomiya ning bansa. King Philippine Economic Briefing o PEB 2025, King Clark, dinikdik ng Clark Development Corporation o CDC President and CEO Atty. Agnes VST Devanadera, ing aliwang klasing modelo ning Freeport. Kikimutsa kaning Clark ang timong meto nga lokal na gobyerno nung nukarin tatanggalan ing red tape at alila niting red carpet. Higit pa kanuketi, buridang bumuong meto nga tunay komunidad, malinis at susuporta king global businesses at kareng lokal na negosyante. King salukuyan ating 1,213 locators at migit 146,000 na talapagobra king Freeport akikilalanan bilang manimunang economic engine king Region 3. Kawani kareng mga ragula kumpanya, didina nandala ning CDC reng mga lating magnegosyo. Maglelating free space para kareng local artists, makisan metong kareng hotel para king promosyon dareng local products at gagawang mas malawak ka merkado para kareng MSMEs o micro, small and medium enterprises. Ing PEB, magsilbi ang plataporma ng gobyerno para king transparency at ustong impormasyon. Alakwas pang magpatibe king Clark bilang destinasyon para kareng bayong magnegosyo at kapitalista. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.